Nā e haruru ana ngā kakari me ngā kokoru o te whanganui ātara i tēnei wā i te 45,000 tāngata kua tere pipi whakaawatu ki reira mo te whakataetai whutupōro tokowhitu. Aha kua koe nei te wā tuatahi mō Jose Aguirre ki roto i te whakataetai nei, kua taunga kē ia ki ngā tikanga me ngā whakahaere o te whakataetai. Kei te puku o te whaitua o te whanganui ātara a Irena Smith i tēnei wā e tatari mai ana. Irena. Ko tahi haora ki muri pārekareka ana te tiriti matua nei o Lambton i te hunga tautoko, o tira i te hunga whakamā takitaki i ngā kapa toko whetū. Engari he momo tikanga anō tā te kapa o Aotearoa, hei whakarite i a rātou, mo te whakataetai. Mā ngā tikanga Māori te kapa e arahi ki roto i te pakanga. Po wai atu i te uri Māori o te kapa hei tuku i ngā mihi. Te rangatira, ngā mihi nui kia koe. Ia tau ka tīmata te huarahi ki te whakataetai o te wā kāinga i te karakia i ngā poraka. I think it's hugely important. I think especially the tournament being at home and us being on our home ground. I guess just another sign of our family and our tupuna sort of watching over us as well. Koinei te wā mā ngā iwi whānui me ngā kai tautoko ki te kite a kanohi atu i ngā kapa no ngā whenua katoa. Aha kua Aotearoa te kapa e kaha tautoko hiana ki atua anō, ko ngā kapa no ngā mautere o te moana nui a kiwa e manoko hiana ki atu pakari. And all, teams that love a bit of contact, so it's going to be a bruising encounter over the next 2 days, but hopefully we're there in the end. Aha kua he kai tākaro tau tōhito a Jose Aguirre. E tau hau ki tēnei o ngā whakataetai. Oh, loving it to always come back, and why I always make myself available is I love the game and really enjoy it. No te taurua mano te kau te wā mutunga i tākaro ai Aguirre, arā ki te whakataetai Commonwealth Games ki te whenua o Delhi. I've got belief in the side that we can do it, but in saying that, anything can happen on the sevens field, no matter what team you put out there, so it's going to be really tough, and I think the boys, we've had a good week training and just looking forward to it. I hinga Āwherika ki te tonga i te kapa Aotearoa ki tō rātou papa whenua i te marama o Tihema. Kaore e kore he kimi utu te mahi. As far as we're concerned, day one in our pool games is our main task, and if we can put on a good front there, then hopefully set us up for day two. Aha kua ngā taumahatanga kei runga i ngā pokohiwi o te kapa kia eke panuku ki te wā kāinga. Ko te tumanako ka hikina me ka wea hoki te manuka. Hei a popo ka tīmata ngā tākaro, ka tuki atua Aotearoa ki ngā kotimana a te toru kraka. Ko hāpani me hāmua ka whai atu. Mā te reo tātaki ngā tākaro katoa e whakapāho atu, Scotty. Koe ia kai a koe Irena Smith tērā e te iwi i te whanganui ātara.